अरे भाई की बाला रनिंग करिया जते थर तो इंटरव्यू दे आछी इंटरव्यू फेल हे तू कौन पाई छानी आउछ म रह खाली बीएसएफ रा इंटरव्यू टा सर जाऊ नल को कंपनी जॉब देखिबे। अरे को कंपनी हमको जॉब दबो कंपनी किए कार भाई देख मो मतरे बारंबार असफल हेले भांगी पड़िया उचित नुह आम दृढ़ चेष्टा ही आमको दिने बीएसएफ सीआरपीएफ ना आर्मी जवान हबार सफलता प्रदान कर। आज देख मुझे दिन रनिंग लगे मोर रनिंग आशा कर तुमको भल लगी आज तो रनिंग देखी मत लगे तू आज सब पेल दे अरे धन्य मध्य सदिया फोड़ो लगे आस रनिंग करिया धन्य बोला बुलुता यार ए रनिंग कर आछला बुली आइतो एला गला बस टाइम हेलानी की आउ जला पडुनी तोलटा हेलेनी धन्य रनिंग कर आइतो ना बाळु आइतो टिके हेलो धन्य आ रनिंग करी आइची तुमको एई बेडिया कॉल करतो मु तुम सहित कोन दिन राती कथा होदी बा टिके आइची रनिंग करी बीएसएफ आई प्रिपेयर होउची और रखुची आ धन 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 तुम धन कार्यक्रम सैल चल एथर रनिंग कर जीवा अरे हां भाई चलो जीवा मो धन फोन करियो मो धन फोन करियो अंडर मार से जस्ट रनिंग कर आछला बाळू को आइछु आ रखुची चले तू मैं चल पारि चल अरे कौन हेला कि रे अरे अरे उठ अरे तो उठ अरे कोला उठ भालो मोटा अरे मो रनिंग जाई आज देख मुझे दिन रनिंग कर चले तू आ तू कोन कहउथु पेली पकेबू तो आग पेला आउ नाही आ बुद्धा मूल चाची पकेइला ए बा जियो फोन करूची हेलो आ रनिंग करूची बा आ पेलु जाडी बालो जी को कहउतले कि नाइ टी गଳି पइनी पड़ी धन ना मो बाबा मो धन मो बांटा कहबू तू धन 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 आ रनिंग आसबुनी जाऊ पदिया कहबी से जेंति बिना फिजिकल बीएसएफ मत भी से बिना फिजिकल बीएसएफ कर दबो। अरे सब कुआडे गेल कि रे मोबाइल बुझे भाई 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 मोबाइल ए भाई अरे भाई ना धर अरे रुह एमिति काहे होछ भाई को कहबी। बीएसएफ पदिया को कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाँ क्या मया कि रे भाई नमस्कार रे। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार कौन कहू मया कह आ कौन करूछु कौन कहूनु काई आ कौन करू कौन कह भाई जो बीएसएफ चाकरी करनु की हाँ करिछि कौन हैला कहूनु कह आम कथा टे बुझु आमको टे किने रखै दे। अरे एइटा गोटे कथा मु पा गाँ को आसीछि काली गले कथा हवा भाई काली आसीबो तो हाँ मया तू चिंता करनी ए पद्या बियास सब ठीक कर दबो। हो भाई हो भाई रहली हाँ मारी चलो ओहो गाड़ी जाऊ जाऊ अटके गला से बजा तक करे आओ गाड़ी जाऊ जाऊ अटके गला से बजा तक करे मारी चलो हरिया दरे खबर दिया अरे बहुत ध्यान पड़ जण कुटा की पचारी भाई मामला हेची कोन सुन सुन कोन न परिबा दुकान रे मुह पुरेई मुह पुरेई सेन बताई गला बाई गण संग एक जमाना माने लूना मारी चलो अरे केते आसीओ कि से पद्या बीएसएफ आबे तो भाईटा दल्लारिया टे कि अरे काहे व्यस्त होछु माया पे फोन करथिला पदे आसुथबो हो आसु आउ आई कौन कहूतिली कि धन अरे तू सबले म पार्टी तो अखाड़ तू खाली बारंबार कॉल म धन म अरे माहिया तो पद्या आई कि तो बीएसएफ आईची हां तो मो भाई भले देखा जाउची अरे गुगे चाकरी देला से तो गोटे गुप्त रोगी भले देखा जाउ सा चुट्टी बेपारीटा मारी चलो ये मो भाई आसी जानी भाई ए जुआरे गली आइठी
ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ମାଇଆ କଣ କହୁଛୁ କହ କଣ ଦରକାର କି ରେ? ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପଦାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ହଉ ଛାଡ କରିଦେଲାଣି ମନା କରିଦବା କି ଆଉ ଛାଡ ଭାଇଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ ଜ୍ୟାକେଟ ଭାଇ ଜ୍ୟାକେଟ ଦିଅ ଭାଇ ଜ୍ୟାକେଟ ଆରେ ଇଏ କଣ ଦରକାର ମତେ କହିଲ ତାଳେ ଆରେ ମାଧିଆ କିଛି ପଦ୍ୟା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ଆସିଗଲେ ପଦିଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଦେବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି ପଦିଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ତାଳେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଅଥବା ତମର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଭରା ନମସ୍କାର ଅଥବା ଏ ନଦୀ କୂଳକୁ ମାଉସୀ ମଉସା ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ମୋର ଯେ ଡଙ୍ଗା ବାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ କହୁନୁ କହିଲା ମଉସା ମାଉସୀ ଝାଡା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଁର ସର୍ବଗିନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ପଦିଆ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଟୋକା ବାହାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଟୋକା ମାଇଆର ନିଜର ନହେଲେ ବି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀର ଦେଢ଼ଶୁରର ପୁଅ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଦ୍ୟା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଲିଣି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ୟା ବିଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବି ଠିକ ସବୁ ହେଇଯିବ ଚାକେରି ଏ ପଦ୍ୟା ବେଶ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଗାଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇନି କେବେ ରନିଂ ମୁଁ କରିନି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି ଏ ପଦ୍ୟା ବେଶ ଏବେ ଆଉ ମୋର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଆଜି ମୁଁ ହେଇପାରିଛି ପଦ୍ୟା ବେଶ ଏବେ ଯବାନଟିଏ ମୁଁ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି ଥରେ ତମମାନଙ୍କ ପରି ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରିଟିଏ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଛି ବାଳ ସବୁ ଛିଡେଇ ପକେଇବା ଆମେ ଦେଖିବାନି କି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ମୋ କଣ୍ଠ ରୁବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଇଏ ସତରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତ କେହି ଜାଣି ଏମିତି ଲାଗୁ ଏଇ ପଦ୍ୟା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12 କିଲୋମିଟରରୁ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ମାରି ଆଇଛି କେବଳ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ତ କହୁଛି କି ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହଉ କୁହ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି ହଉ କୁହ ଏତେବେଳୁ ତମେ ଝାଡୁଛ ସତରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛ ଆରେ ମାଧିଆ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ଦା ଧରିକି ଧାନ କାଟୁଛି ଆରେ ଏଇ ଶଳାଟା ଆସିଲା ଏତେବେଳୁ ଖାଇ ଭାଷଣ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି ଇଏ କୋଉ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କୋଉ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଦେଖାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରିଛି ଆଉ କୋଉ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଦେଖାଉଛି ଆରେ କଣ କହିଲୁ ମୋ ଭାଇ କଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବୋଲି ଦେଖା ମୋ ଭାଇର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି ଅଛି ମୋ ଭାଇର ଆଭିଜାତି ଅଛି ମୋ ଭାଇର ରାଲି ସାଇକେଲ ଅଛି ମୋ ଭାଇର ବଟି ଅଛି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତୁ ପେଣ୍ଟ ତଳେ ନାହିଁ ଅଛି ଭାଇର ପେଣ୍ଟ ତଳେ ଚଟି ଅଛି ଆରେ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 12 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରି ମାରି ଯାଇଛି ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ମତେ ଆରେ ତୁ ଯଦି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ କହ ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନା ଆରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଓହୋ କହୁଛି କହୁନୁ ଏତେ କଣ ଭାବୁଛୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗଟେ ସାଇଡ୍ କହ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହୁଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ କହ କହୁଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ବାଙ୍ଗଲୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଚାଲେ କଣ କହିଲୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ହଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆରେ ଏଟା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ରେ କହ ତୋ ଯା ମୁଁ ଠକୁଥିଲୁ ଆମ ଏସଓ କହିଦେଲା ଗାଁରୁ କିଛି ପିଲା ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେ 2000 ନାକେ ମତେ ଦିଏ ଜୀବନରେ